Goeiemiddag maats, juffrou Kamferie, ook bekend as die taaljuffie. Ons fokus vandag op taal, graad 4 tot graad 12. We're focusing on the taal section. It covers for grade 4 until grade 12. Lettergrepe, syllables. Words can be divided as you say it. Say the word aloud and clap your hands as you sound it. Example, verrassing, verrassing. The word part is called lettergrepe. Verrassing is 3 lettergrepe. 3 letters. When the lettergreep ends on a vowel, it is a oop. What is our vowels again? A, E, I, O, I. So, if your lettergreep ends on any of A, E, I, O, I, then it is a oop lettergreep. When a lettergreep ends on a consonant, your consonant is all the letters that are not part of the vowels. Then it's a geslote lettergreep. Certain sort words cannot be divided into syllables, like the word heart, your heart, the organ. If there is only one consonant in the middle of a word, then it falls under a new syllable. Example, trauma. Trauma, boma. Where there is a double consonant in the middle of a word, the word is divided in the middle of the consonant. Example, wakker, droma, boma. The deelteken shows where the new syllable starts. Example, reën. A syllable can consist of only one vowel. Example, idea. With basic compound words, the syllable will fall between the two root words. For example, plat, sak. Prefix and suffix will be separated from the root word. For example, bekostig, bekostig. Verdeel die volgende woorde in lettergrepe. Jammer, kinders, koeie, bulle, mandjie, waterbottel, klere, kas, rekenaar, handskoen, vrugte, groente en boom. Handboek, blommetjies, oupa, kostuum, leesboekie, speletjie, saad, koning, bed, stowwe, blompot, draak, beïnvloed, geëet. Afkortings en akronieme. 'n Afkorting is 'n verkorte skryfwyse van 'n woord of frase wat gebruik word om ruimte en tyd te bespaar. Dit word hoofsaaklik in geskrewe taal gebruik en word gewoonlik gevorm deur 'n paar letters van die woord of woorde behou. An abbreviation is a shortened form of a word or phrase used to save space and time in communication. Onthou, afkortings skryf punte. So dis jou volstop. Afkortings by eenhede kry geen punte nie, byvoorbeeld sentimeter, kilogram, kilometer en so voort. Afkortings by name van grade, diplomas en sertifikate is verpligtend. Byvoorbeeld BA, LLB, BEd, BEd. By ander afkortings met hoofletters is punte opsioneel. Afkortings word ook in die woordeboek gevind. So here's an example of abbreviations. Voorbeeld van verskillende afkortings. Akronieme: Eskom, Elektrisiteitsvoorsieningskommissie, HAT, Handwoordeboek van Afrikaanse taal, MIV, Menslike Immuniteitsgebreksvirus, PIN, Persoonlike Identiteitsnommer, is jou PIN, SASSEL,
Suid-Afrikaanse Steenkool Olie en Gaskorporasie. Sanlam, Suid-Afrikaanse Nasionale Lewensassuransiemaatskappy. UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. UNISA, Universiteit van Suid-Afrika. Vigs verworwe immuniteitsgebreksindroom. Hierdie is 'n aktiwiteit vir afkortings. Hierdie is 'n memo van die vorige oefening. Jammer, dit is ook 2 woorde, 2 lettergrepe en dit eindig op 'n geslote lettergreep. Van is 'n konsonant. Die R is 'n konsonant. Kinders, 2 en ook dit is 'n geslote lettergreep van dit eindig op 'n S en S is deel van 'n konsonant. Koeie is is oop. So dit is 'n oop lettergreep van dit eindig op 'n vokaal. Bulle is 2 en is oop. Mandjie is 2 en is oop. Waterbottel. Dit is 4 en dis geslote. Klerekas is 3 en dis geslote. Rekenaar. Dis 3 en dis geslote. Handskoen. Dis 2 en dis geslote. Vrugte. Dis 2 en dit is oop. Groente. Dis 2 en dis oop. Hierdie is die alwoorde van die oefening 2 van die afkortings. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Moenie vergeet om te subscribe op die channel nie. Don't forget to subscribe on the channel. Thank you.